Pa evo, odmah na uvodu dužna sam zapravo napomenuti da ovdje neću govoriti u ime medijske kuće u kojoj radim, nego u svoje vlastito ime. A što se tiče seksualizacije djece, također bih voljela usmjeriti ovaj razgovor u temu koja je meni zapravo primarna i koja je jako zapuštena u javnosti, a to nije, posljedično je, ali nije u primarnom planu seksualizacija djece, niti borba protiv pedofilije, nego je to borba protiv institucionaliziranja pedofilije. Dakle, kada govorimo o pedofiliji, onda je tu DORH, MUP, dakle sve te institucije koje se trebaju baviti tim kaznenim djelom koje se počini na određenoj djeci. Kada govorimo o seksualizaciji, to je nešto što je prilično podložno nekakvom našem mišljenju, dojmu, što je to seksualizacija i na koji način ona se vidi kod djece, a tema koju ja posvećujem najviše svoje pozornosti, koju smatram izuzetno važnom, to je upravo ta borba protiv institucionaliziranja pedofilije. Kad govorimo o institucionaliziranju pedofilije, onda je riječ o tome da se pedofilija upušta u određene institucije poput obrazovnog sustava, poput zakonodavstva i tako dalje. I dolazimo do toga da ona na neki način ulaskom u institucije postaje nešto što je apsolutno prihvatljivo, iako to svakako nije. Imate li neki dokaz, konkretan primjer? Pa ja bih možda krenula, pošto to vezano uz obrazovanje, obrazovni sustav, to smo imali često u medijima, pogotovo smo to nastojali mi koji to vidimo često apostrofirati, što je užasno teško, zato što mainstream mediji to uglavnom prešućuju i ne puštaju to u eter. Ako puštaju na nekakav način da je to kontroverzno. Imali smo onaj primjer sa lektirama. Dakle, to je svakako jedan od najvidljivijih primjera. Kada vi imate eksplicite scene pedofilskog čina u školskim lektirama. To je van pameti. Ali ne bih krenula s tim, krenula bih možda ipak sa zakonodavstvom. Dakle, Hrvatska je u svom kaznenom zakonu do 2013. godine imala članak koji je apsolutno smatrao i proglašavao nezakonitim bilo kakav spolni akt sa djetetom, a dijete je opisano kao osoba mlađa od 18 godina. Nakon 2013. godine kazneni zakon je se promijenio i u zakon je ušla jedna stavka koja do tada nikome nije bila ni u peti. Naime, stavila je se stavka unutra koja opisuje i stavlja u zakonski okvir seksualni čin između djece. Ne znam vam to jasno. Što to znači? Mogu li pročitati citat iz zakona? Dakle, teško pamtim Samo naprijed. Bolje je pročitati nego nešto krivo reći. Dakle, do 2013. godine bio je članak 192 koji kaže tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 8 godina. Iako u članku 87 stavku 7 Hrvatskog kaznenog zakona još uvijek piše da je dijete osoba mlađa, odnosno koja nije navršila 18 godina, novim izmjenama zakona od 2013. godine vrijede sljedeće odredbe, a sad ću pročitati samo dva stavka. Dakle, članak 158 stavak 1, tko izvrši spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 10 godina. Ali nije to taj članak koji smatram najspornijim, iako o ovom isto možemo diskutirati zašto je to 15 godina, a ne 14 ili 16 i tako dalje, ali nije tu naglasak. Stavak 3. Tu piše sljedeće: nema kaznenog djela ako razlika u dobi između osoba koje vrše spolni odnošaj nije veća od 3 godine. Dakle, ako je dijete zlostavljano od 15-godišnjaka, onda nema kaznenog djela. Ako je zlostavljano od 16-godišnjaka, onda je to kazneno djelo. Ovdje dolazimo do izokretanja teza. Ako mi pokušavamo zakonom, a trebali bismo pokušavati zakonom štititi djecu od spolnog zlostavljanja, onda zakonodavac logično treba polaziti od te točke da se dijete ne može samo zaštititi, jel' tako? I zato i kažemo da je, odnosno ne kažemo, zato je pedofilija protuzakonita. Zato što odrasla osoba iskorištava i zlostavlja dijete na seksualan način. Ispada da ne može zlostavljati neko ko je 2,5 godine stariji od djeteta. Je to normalno? Dakle, dijete treba zaštititi od takve pojave od bilo koga. Zašto uopće zakonodavac stavlja takvu jednu stavku? Ja kada sam razgovarala sa nekim ljudima koji nisu možda na vlasti, ali su recimo u Saboru, oni su meni rekli pa da, ali
to ne mora biti zlostavljanje. Kažem ja, pa zašto bi uopće itko saznao za to ako to nije bilo zlostavljanje? Imamo primjer iz prakse, ako će vam biti lakše. Svi se sjećamo Judith Reisman kad je dolazila 2013. godine, ona je bila u onoj emisiji koja je, možemo reći, razotkrila pedofiliju kao temelj spolnog odgoja, takozvanog spolnog odgoja. I ja sam nju pitala, komunikologinja i pravnica, otkud u toj priči? Zašto se počela baviti Alfredom Kinseyem i pedofilijom kao temelj spolnog odgoja? Ona mi je odgovorila da je to učinila iz najgoreg mogućeg razloga. Njezina je kćer bila žrtva seksualnog zlostavljanja i njezina kći u dobi, ja mislim od 11 godina, bila je seksualno zlostavljana od 13. ili 14. godišnjaka. On je nju silovao. I Judith to nije znala. Ona je samo vidjela kako je njezina kći promijenila ponašanje, postala je drugačija, zatvorena u sebe i tako dalje. I tek nakon godinu dana je saznala istinu. I odmah je otišla u socijalnu službu i prijavila je slučaj. Međutim, socijalna radnica je gospođu Reisman gledala onak polu šoku, koji ste li vi normalni, djeca su seksualna bića od rođenja, to je sasvim normalna stvar. Taj mali ima spolne odnose i sa drugom djecom u kvartu, među ostalim i sa svojim bratom. Njoj su se noge odrezale, to si možete zamisliti. Ona je krenula iz države u državu tražiti jednu državu, znate da SAD ima po državama različite zakone, da pronađe barem jednu državu gdje to može prijaviti kao kazneno djelo i bila sigurna da će to vrlo brzo naći. Međutim, ni jedna jedina država nije bila razlikovna po pitanju zakona koji se tiču spolnih odnosa. I svi se pozivaju na Alfreda Kinseya. I tu je ona naišla na njega.